Minya se unhura ahokyere biara mu la hawla wala quwwata illa billah ya kom shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam se nipa bi uyura ahokyere biara este den kura ore kura do ai we la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu akbar. We ay dua e kom shani ye friend no Yunus abra wo wura ahokyere kesiye mu otufa Allah subhanahu wa ta'ala emani yeden bonsu anate densu fish kesiye no emmene no na fish yemu wo ensuo nim yemu ni nyina ayede esum kebi mu ohono ma no otufa Allah subhanahu wa ta'ala Quran to fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ana otufa say wakasa na yeden oh Allahu akbar فاستجبنا له يجينسو at once فنجيناه من الغم ان يين ادي بيد ان ادي فري fish and you and otufola tie we was كذلك ننجي المؤمنين sanso so na na mekremoni biara jidini biara menso so wo bompa ye ede so frame sa menso meden mejeno efri haw biara la ilaha illa anta إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت نجسي أبدي بيرني هون وسسي يسمون جوون كتو سبحانك أهوتي أنكم إني كنت من الظالمين مكا أمو مسيسي أمو هون